Reka mbasuhuze kandi mbaha ikaze mwese mukunda umuyoboro wa YouTube wacu ari nawo wanyu bita Songa Mbere TV. Ni inkuru ikomeye cyane, ni inkuru yanditswe ku mpapuro z'imbere z'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Abayobozi benshi b'inyeshyamba za M23 barafunzwe, ndetse barimo n'umuyobozi wungirije w'izi nyeshyamba bita General Byamungu, harimo umuvugizi w'iki gisirikare cy'inyeshyamba bamwita Lieutenant Colonel Uringoma, barimo umuvandimwe wa General Sultani Makenga, harimo abasirikare benshi b'abaofisiye mu nyeshyamba za M23 barafunzwe kandi bagiye banafungwa mu bihe bitandukanye. Bakunzi bacu, ibyo bazira nta bindi ni byinshi twagiye tubabwira muri iki kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, tubabwira ko izi nyeshyamba icyo zirwanira ni umutungo wabo, kwigwizaho umutungo, ugusahura, ukwiba, ugutoteza, ndetse izi nyeshyamba zirwana zishaka gufata ku ngufu abagore, ndetse no kuba bashaka kwishimisha mu biri babishyira imbere. Benshi muri abo basirikare rero bagiye bakora amakosa nk'ayo ngayo, bagafungwa, abandi bagavanwa mu mirimo yabo, ariko ubakuriye ariwe General Sultani Makenga niwe wabashije kuzajya bitahura akabafunga. Ni amakosa akomeye cyane. Turi kumwe n'umusesenguzi wacu, bwana musesenguzi, cyumviye inkuru y'uburyo abasirikare bakuru b'izinyeshyamba bari kugenda bafungwa bakora ibyaha bitandukanye, birimo kwiba, birimo gusambanya abagore ku ngufu, birimo kwigwizaho umutungo, birimo gukora ubucuruzi bwa fraude. Wabyakira ute bwana musesenguzi? Wakoze cyane umunyamakuru, sinabyakiriye nte. Ubundi mu inyeshyamba ariko ngiye guheraho, inyeshyamba undi itangiye kurwana ikabona yuko idateze gutsinda urugamba, ikabona ibyo yari yizeye niba ari hagiye cyo gutsinda urugamba mu myaka 2 cyangwa se mu mwaka umwe, ikabona bitari gushoboka, ahubwo ikabona iri kugenda iri gutsindwa. Ikikora nta kindi ahubwo yo ishakisha uburyo yabona imitungo yayo ikayigwizaho kugira ngo wa mutwe cyangwa se uwo mutwe barimo igihe bazabona yuko urangiye, yuko babashe kuwutsemba, leta yabashe kuwutsemba, azabashe kwibeshaho mu gihe kiri imbere, azabashe kujya mu bihugu byo hanze. Bivuga ngo bari abayobozi bamwe na bamwe nta kindi bari gutekereza, kubona yuko intambara badateze kuyitsinda, bari kubona ko intambara itangiye kubananira, bityo batangiye kujya bafata imitungo imwe n'imwe. Bwana musesenguzi, mbere yuko tubanza gusesengura iby'iyi nkuru, reka tubanza tuyisome yose uko yakabaye, tubabwire abasirikare bose bafunzwe, tubabwire n'icyo bazira, sibyo? Tunarebe none ujye tujye twabana kuyisesengura, tunarababwire icyo bivuze ku bijyanye n'imirongo y'urugamba, ariko abadukurikiye bamenye ko ibyo twababwiraga ari ukuri. Izi nyeshyamba ntabwo zirwana zishaka gufata ubutegetsi, no gusahura no kwiba. Bwana musesenguzi, yego ndakumva. None reka nyisome inkuru yose abadukurikiye batega amatwi. Namakuru avuga ko General Byamungu na Lieutenant Colonel Uringoma bari muri ba ofisiye b'inyeshyamba za M23 bamaze iminsi barafunzwe na General Sultani Makenga. Umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa FCM 23 General Major Sultani Makenga amaze iminsi afunga bamwe mu basirikare bakuru ayoboye kubera ibyaha bitandukanye bagiye bakorera mu duce uriya mutwe ugenzura. N'ibyaha byiganjemo gusahura ndetse no gukora ubucuruzi butemewe bwiganjemo ubw'amabuye y'agaciro, harimo gusahura, kwiba, kugurisha inzu z'abaturage, ariko kandi muri ibi byaha harimo n'ibyaha byo gufata ku ngufu, ubusambanyi ndetse n'ibindi. Abahanwe n'ibi byaha bamwe bagiye bahabwa igifungo cy'igihe gito, barimo basirikare basanzwe bazwi muri M23. Muri abo basirikare twakubwira n'umuvandimwe wa General Sultani Makenga. Ikinyamakuru Africa Intelligence dukesha inkuru kibanda ku nkuru za gisirikare n'ubutasi kiravuga ko mu bahamwe na General Sultani Makenga harimo uwari umuyobozi w'ingabo za M23 mu mujyi wa Goma, Colonel Jimmy Nzamuye, umaze igihe gito afunguwe. Uyu ngo mbere yo gutabwa muri yombi akajya gufungirwa icanzo, yakekwagaho gukoresha umwanya afite mu kwigwizaho ubukire. Nyuma yo kurekurwa, General Sultani Makenga yahise amuvana ku nshingano zo kuboyora ingabo muri Goma,
amugira ushinzwe gutegura ibikorwa mu karere ka kabiri ka gisirikare gakorera muri teritwari ya Masisi. Amakuru kandi ari kuvuga ko mu kwezi gushize kwa 9 General de Brigade Bernard Maheshe Byamungu usanzwe ari umugaba mukuru wungirije w'ingabo za M23 ushinzwe ibikorwa n'ubutasi nawe yamaze icyumweru afunze. Umwanzuro wo kumufunga bivugwa ko wafashwe na komisiyo ishinzwe imyitwarire muri M23. General Byamungu ngo yarakurikiranywe gufata no kugurisha inzu zirindwi zo mu bwoko bwa villa zahoze ari inzu za leta ya Kongo. Imagine kugurisha inzu z'abaturage za leta. Uyu musirikare ngo azagenda afata ubutegetsi. Amakuru kandi avuga ko General Makenga akomeje gukurikiranira hafi amakimbirane ashingiye ku butaka avugwamo Byamungu, ari nako akurikiranira hafi dosiye ya Bazili Bashigwa ukuriye ubutasi mu mujyi wa Goma, uvugwa kuyobora agatsiko k'abajura ibiba imodoka mu miji ya Goma na Bukavu bakajya kuzigurisha muri Uganda. Undi mu bamaze igihe barafunzwe kandi nk'uko Africa Intelligence bivuga ni Ibrahim Makenga usanzwe ari umuvandimwe wa General Sultan Makenga. Uyu mugabo usanzwe ari umuyobozi wungirije w'urwego rushinzwe umutekano n'ubutasi muri zinyeshyamba mu ntara Kivu y'Amajyepfo. We ngo yarafungiye ibyaha birimo ruswa no kwigwizaho imitungo. Nyuma yo gufungurwa ngo yasubiye mu nshingano ze bitandukanye na Manzi Musonerwa wari umukuriye we watawe muri yombi akanafungwa akurikiranweho gukora ubucuruzi bw'imodoka zibwe. Manzi usanzwe ari muri guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Elasto nyuma yo kurekurwa yahise yoherezwa kuyobora muri Masisi. Bakunzi bacu mwese mukurikiye Songa Mbere TV kuri umuyoboro, ni kenshi twagiye tubabwira ko izi nyeshyamba zikora ibyaha bitandukanye, ariko bakunzi bacu bakagenda babihishira bikavuga ko ariko Kinshasa bikoze. Iyi nkuru irashyira ukuri hanze, irashyira amakosa, irashyira ibyaha ndetse n'ubuswa bwinshi bw'izi nyeshyamba, dore ko no muri izi nyeshyamba harimo n'abishoye mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro by'umwihariko amabuye ya zahabu, nabo barafunzwe bafungwa n'uyu musirikari wo ku ipeti rya General uyoboye izi nyeshyamba bita General Sultan Makenga. Mu basirikare bakuru ba AFCM 23 bafunzwe kandi harimo abo bivugwa ko bazize gucuruza amabuye y'agaciro nyuma ya gato yuko izi nyeshyamba yari imaze ubwo izi nyeshyamba zazimaze kwigarura umujyi wa Bukavu. Amenshi muri aya mabuye biravuga ko ariyo yasahuye muri uriya mujyi wa mbere munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aba barimo umuvugizi w'igisirikare cya AFCM 23 Lieutenant Colonel Wiringoma mu mpera z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka wafunzwe ibyumweru bitatu ku itegeko rya General Sultan Makenga. Uyu ngo yaziraga gukora ubucuruzi butemewe bwa zahabu bivuga ko yasahuye i Bukavu. Colonel Julian Mahoro Baratuje usanzwe ari umuyobozi wungirije w'ubutasi bwa M23 we ngo yakozwe iperereza akekwaho ruswa no gukorana ubucuruzi bwa zahabu n'abashoramari b'Abashinwa. Uyu ngo nubwo yashoboye kuguma mu nshingano ze byarangiye yimuwe yoherezwa kujya gukorera muri Masisi mu gihe ofisiye witwa François Kazarama we ngo agifungiye icanzo azira kuba yarisha umuntu wabaga mu nzu ye iherereye mu mujyi wa Bukavu. General Makenga akomeje gucisha akanyafu ku byegera bye mu gihe akunze kumvikana nenga cyane imigirire mibi irimo ruswa, ubujura no kunyereza umutungo bikorwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Nyamara n'ubwo abinenga abasirikare be abo ayobora kuva ku muto kugeza ku mukuru kugeza kuba mwungirije bose barasahura, bariba, baranyereza, barica, barasambanya abagore ku ngufu. Ibyo byose bakinjiza abana mu gisirikare cy'izinyeshyamba. Zimwe mu mpamvu agaragaza nk'izatumye ahitamo gufata imbunda akaburwanya, nyamara ibyo arwanya nibyo arimo arakora. Bakunzi bacu reka none dusesengurira inkuru. Ese bakunzi bacu aba basirikare bazafata ubutegetsi? Ese bisobanuye iki ku rugamba? Biraza gutanga isura ki ku mirongo y'urugamba? Bwana musesenguzi tereke nguhaye ijambo. Murakoze cyane munyamakuru, murakoze cyane ko mumpaye ijambo. Nkuko natangiye bibabwira abanyarwanda mujya mukunda guca umugani ngo rugiye kera rushinyuze ntwari. Ndavuga ngo inyeshyamba hanini iyo zirwanye igihe kirekire, kuko inyeshyamba izi yuko irahigwana igahita ifata ahantu, ariko iyo igihe kirekire ikabona ko igatangira kwiyumvisha yuko ya ntambara irimo ko idashobora kuyitsinda, itangira gushakisha uburyo iragenda ishaka imitungo mu buryo butemewe n'ubwemewe
biriya muri kamwe mu ventura urabona yuko n'abasirikare benshi bo hasi bari gutangira kugenda bazatinga bari kugenda babona ibikorwa bari bakuriye bavuga bari gukora niba umuntu ari kubona wongeye sultani Makenga yibye ikintu yibye imitungo yibye ibintu byagombye kumutunga akabyikubira aravuga ati aba bantu nubwo abayobozi bacu twari twakoranaga badufashe ku ngufu cyangwa se twagiyemo ku neza ariko turi kubona ibyo bari gukora ntaho bizatugeza niyo muri kujya kubona inyeshyamba zimwe na zimwe ziri ripotinga zirigendeye ni ukubera ko ziri kureba ibyo ababakuriye bari gukora bakabona yuko ntaho biri kubera iki kiriya ni ikimenyetso ibintu biri kwereka yuko ahanini bari abayobozi bafite inda nini kandi nanone bakaba bari kubona yuko ibyo bari barihaye byo kuzafata Kongo bitazashoboka none babona bati ko turi kubona bitazashoboka none kandi tukaba turi kubona ko dushaka gutsindwa nidutsindwa tuzabaho dute kandi twari abayobozi bakagenda bikubira biriya bintu ni ukuvuga ngo hari abasirikare benshi twagiye tubabwira bari kujya bajya mu kuri za foro badafite amabunda badafite ki si ukuvuga yuko amabunda yabuze ahubwo niyo mitungo bari kugenda banyereza bakanakura amabunda menshi cyane ahagije ku buryo baha abo bantu ahubwo imitungo imwe niyo bari kugenda bayinyereza gutyo bagenda bishyira mu mifuka yabo kugira ngo bigwizeho umutungo kugira ngo igihe bazabona yuko batsinzwe burundu bazabone uko bazibeshaho. Bwana Musesenguzi wumvisha kuntu bamwe bagiye bagurisha inzu za leta bagifatira iya migi wumvishe kuntu ibyo twagiye tubwira abantu babwira nyamara abaturage bari gutaka bari kuba imitungo bari gufatwa ku ngufu bari kuvuga yuko umuntu ufite umutungo we bari kumutwara ku ngufu bakawita uwa leta bakawutwara ku ngufu bitwaje imbunda ibyo bya Human Rights Watch byagiye zivuga yuko ahantu henshi rero Ventura iri yuko ariho hantu bari kugenda batesa abaturage hari gukorerwa ubujura hari gukorerwa siyore hari gukorerwa ni ukuvuga ngo ahantu bari n'ubundi nta mutekano usesura kubera yuko yanda nini bafite yo kuvuga ngo nitudatsinda tuzabaho urumva bamwe bagiye biba abandi bagasambanya abagore ku ngufu abandi nyine bagasahura abandi bakiba twagiye twumva ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri Goma abantu bakabyitirira ngo ni abazarendo ngo ni abajura kandi biri gukorwa n'izi nyeshyamba abantu twagiye tubabwira nyine ubundi hari igihe tuvuga ariko rero ababipingaga ni babandi bagendera mu kwaha kwa Ventura cyangwa abafana bayo ariko abakurikiranye abo bazi amakuru tubabwira y'ukuri bazi ko ari ukuri abo batabyemera ni babandi bafite imyumvire yabo ya myumvire igendera ku kinyoma cya Ventura. Abantu benshi baratangira batugarukire kuri umuyoboro wacu hari abenshi badutuka gato babwira atari kwizi nyeshyamba kuki muzizera bakadutuka ariko ukuri bari kugenda bakubona ni inkuru yagiye hanze yarikinze ariko abantu basavuga ati ya baba mbega inyeshyamba zari zaramenyereye gukoresha umutwe zibeshyira abantu none se tubabwira amakuru twahagaze ahanini tubabwira amakuru twahagaze ko ahanini turaduhari cyangwa dufite abantu baduha amakuru kandi y'impamo yandi atabeshya niyo mbere tubabwira ngo iki cyabere aha n'aha bajye bagifata ko cyabaye uko nta mpamvu yo kubabeshya twaba dufite ko tubabwira amakuru y'ibiriho kugira ngo babimenye bagendane n'ibiriho bamenye ibiri gukorwa kuri tere gusa abadashaka kumva ni babandi ujya kumva ngo hari ibinyamakuru byinshi cyane kumva ngo za Uvira zafashwe muzasanga bagiye kuzigera ngo zakare bagiye kuzigera bya binyamakuru bitwika biri kwishakira za views gusa aho bataruka ngo bari gutangaza ibiri burya bakunda kuvuga ngo kuri kuranyagira mu kigo kikogamishwa bari abantu bagenda batwika bishakira za views gusa bagenda babeshya niyo ushanga bari gukurikirwa bavuga bati ibyo bari kuvuga kuri ibyo n'ibyo ariko twebwe intego yacu ya Songa Mbere TV ni ukubabwira amakuru y'impamo ibiri ku rugamba n'ibiriho. Reka tugushimire dukurikirana andi makuru. Asante sana ndugu yako. Bakunzi bacu reka tubasabe kujya munsi iyi video nimuramo kujya mwabona ko ibyo twababwiraga ari ukuri. Mu yandi makuru bakunzi bacu twabateguriye reka tubabwire ko ino nzozi loto
yambuwe uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda. Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rubinyujije muri komisiyo ishinzwe tombora y'igihugu n'imikino y'amahirwe rwatangaje ko uruhushya rwari rwahawe Inzozi Lotto Gallus Limited rwo gukorera tombora y'igihugu rwahagaritswe kubera kutubahiriza inshingano zikubiye mu masezerano hamwe n'amategeko n'amabwiriza agenga imikino y'amahirwe. RDB yabitangaje binyujije mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kabiri tariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 y'umwaka, aho yagize ati guhera ubu Inzozi Lotto ntiyemerewe gukoresha tombora y'igihugu mu Rwanda. RDB kandi yakomeje itangaza ko abatsinze tombora bafite ibimenyetso bigaragaza ko batarishyurwa ku Inzozi Lotto Gallus Limited igifite inshingano zo kubishyura. Kwishyurwa bizakurikiranirwa hafi na RDB ndetse na NLGC kugira ngo hizerwe ko byakozwe neza. Mu itangazo ryayo kandi RDB yavuze ko iri mu nzira yo gushaka umufatanyabikorwa mushya cyangwa abafatanyabikorwa bashya muri tombora y'igihugu binyuze mu ipiganwa. Yakomeje ivuga ko ari igikorwa kizashingira ku mahame yo gukorera mu mucyo, kubahiriza inshingano no kurengera inyungu rusange. Yakomeje iti RDB ributsa ibigo byose bikora ibijyanye n'imikino y'amahirwe ko bigomba kubahiriza mu buryo bwuzuye amategeko n'amabwiriza abigenga. Mu yandi makuru bakunzi bacu, reka tubagezeho inkuru ivuga uburyo Isimbi Modo yahawe n'umugabo we imodoka yarenga miliyoni 80 uyabaze amafaranga y'u Rwanda. Isimbi Vestine uzwi nka Isimbi Modo mu ruganda rw'abamurika imideri yahawe impano y'imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover Velar n'umugabo we bamwita Shaul Hatzi ukomoka muri Israeli. Iyi modoka yo mu bwoko bwa Range Rover Velar ku mbuga zitandukanye bigaragara ko igura nibura ibihumbi 32 by'amafaranga y'u Rwanda narenga miliyoni 89. Isimbi mu mafoto yashyize ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje ko yishimiye bidasanzwe iyi modoka yahawe kuko yari yarahoza yifuza. Ati nzi neza ko byose byawe ari ibyanjye, ariko ukanyura hejuru y'ibyo byose ugakora uko ushoboye ngo unsubize ku maso akanyamuneza n'umugisha udasanzwe. Arakomeza ati nari maze igihe cyose nifuza cyane iyi modoka ya Range Rover Velar kuva igihe cya mbere nayibona. Ntabwo mbyumva kubona ko ikintu cyahoze ari inzozi cyangwa ibyifuzo by'abahazaza wagihindura ukuri. Warakoze byankoze ku mutima cyane, atari uko wangura indi modoka gusa, ahubwo bitewe n'uburyo wita ku bice byanjye byose by'ubuzima. Mu mwaka 2022 nabwo umugabo wa Isimbi yari yamuguriye imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover Evoque. Icyo gihe yayiguze ku isabukuru y'amavuko y'uyu mugore uri mu bamaze kugira igikundiro mu myidagaduro mu Rwanda. Shaul Hatzi na Isimbi Modo barushinze ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2 2020 mu birori byabereye muri Kigali Convention Center. Namakuru ya Songa Mbere TV ukomeje gukurikira, tugusaba kujya munsi y'iyi video ugakanda subscribe maze ukajya udukurikira bya minsi yose ku makuru n'ibiganiro byacu. Turabukubwetse ko turi mu masaha y'igitondo ku munsi wa 5 w'icyumweru itariki ya 3 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2025. Mu zindi nkuru bakunzi bacu twabateguriye, mu zindi nkuru ziri kuvugwa hirya no hino mu isi, reka tubabwire yuko umugabo witwa Jimmy Kimmel yise Donald Trump inyana yimbwa. Jimmy Kimmel ukora ikiganiro cya Jimmy Kimmel Live kinyura kuri televiziyo yo muri Amerika ABC yise Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump inyana yimbwa. Jimmy Kimmel yarari kuganira na Stephen Colbert ukora ikiganiro The Late Show with Stephen Colbert kinyura kuri CBS. Jimmy Kimmel yavuze ko aribwo bwa mbere abonye Perezida wa Amerika yishima hejuru abaturage be bahura n'ibibazo byo kubura akazi kandi ari we wabahombeje. Jimmy Kimmel yashingiraga ku mavugurura Trump yakoze arimo gufunga ibigo nterankunga bya Amerika byakoreraga mu bihugu bitandukanye no gushyiraho urwego rushinzwe kugabanya amafaranga yakoreshwaga na Amerika doge rwagize uruhare mu kwirukana abantu benshi. Ati ntibyumvikana, sinigeze niyumvisha ko tuzagira perezida nk'uyu. Nizeye ko tutazigera tugira undi mu perezida umeze ukukundi. Kwishimira ko amagana y'abanyamerika babura akazi ni ikinyuranyo cyo akabaye ari perezida w'iki gihugu. Ikiganiro Jimmy Kimmel Live
yahagaritswe ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka igarurwa ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka. Cyahagaritswe nyuma y'uko Jimmy Kimmel yibasiriwe n'abayobozi batandukanye barimo na Trump bamushinja ubushinyaguzi ku rupfu rwa Charlie Kirk. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka Kimmel yavuze ko iyicwa rya Kirk mu kiganiro cye gitambuka mu ijoro ntibyavugwa rumwe. Kimmel yagize ati mu mpera z'icyumweru abagize ihuriro MAGA bashatse kwitandukanya n'uyu musore wishe Charlie Kirk kugira ngo babyungukiremo mu buryo bwa politiki. MAGA bisobanuye Make America Great Again. Ni ihuriro ry'abantu bashyigikiye iki gitekerezo cya Perezida Donald Trump cyo kongera kugira Amerika igihangange. Ikiganiro kikimara guhagarikwa abarimo na Trump barishimye cyane. Guhagarika Jimmy Kimmel Live byahombeje The Walt Disney ireberera televiziyo ya IBS mu buryo bukomeye. Nyuma y'iminsi 7 gusa iki kiganiro gihagaritswe, iki kigo cyahombye abarenga miliyoni n'ibihumbi 700 bagikurikiranaga. Uzindi nkuru twabateguriye bakunzi bacu, Papa Leo wa 14 yinjiye mu mpaka kubijyanye no gukuramo inda muri Amerika. Papa Leo wa 14 yinjiye mu mpaka ziri mu bayoboke ba Kiliziya Gatolika muri Amerika ku gukuramo inda. Agaragara yego bakunzi bacu muranyihanganira, ni inkuru ndi batubwira ko Papa Leo wa 14 yinjiye mu mpaka ziri mu bayoboke ba Kiliziya Gatolika muri Amerika kugukuramo inda. Agaragaza ko kubaha ubuzima mu kwemera kwa Kiliziya Gatolika bisobanutse neza kandi ko bikora ku ngingo zose. N'ubwa mbere Papa Leo wa 14 yari yageze icyo avugira mu ruhame kubijyanye no gukuramo inda kuva yatorwa. Kubivugaho byashamikiye ku mpaka zadutse mu bayoboke ba Kiliziya muri Amerika, by'umwihariko bo muri leta ya Chicago Papa avukamo. Ni impaka zazamuwe n'igihembo Musenyeri wa Chicago Cardinal Blaise Kupici ashaka guha umusenateri witwa Dick Durbin muri leta ya Illinois kuko ashyigikira ko abana bakomoka kubimukira batagira ibyangombwa bajya bafatwa nk'abaturage ba Amerika. Icyakuruye impaka kuri icyo gihembo nuko senateri Dick Durbin wanafashwe nk'impirimbanyi mu kurengera abana ashyigikiramo gukuramo inda bituma bamwe babishyigikira abandi barabyamagana. ABC News yanditse ko Papa Leo wa 14 abaje uko abyumva yasubije ko kubaha ubuzima muri Kiliziya Gatolika bidakora ku ngingo zimwe ngo hari ahandi asigare. Yagize ati niba umuntu avuga ko adashyigikira gukuramo inda ariko agashyigikira igihano cy'urupfu, ubwo twavuga ko yubaha ubuzima cyangwa niba abafata nk'abimukira nabi, ubwo twavuga ko bubaha ubuzima. Ibyo bigaragaza ko Papa Leo wa 14 adashyigikiye ko senateri Dick Durbin ahabwa icyo gihembo na Musenyeri wa Chicago kuko nubwo yahirimbaniye uburenganzira bw'abimukira ariko ashyigikira gukuramo inda Kiliziya ifata nk'icyaha. Papa Leo yongeyeho ko adafite amakuru yose kuri senateri Durbin ariko ko ibyo kumuha igihembo byabanza gusuzumwa neza. Yavuze ko inyigisho za Kiliziya zisobanutse ku ngingo zitandukanye z'imibereho, gusa agaragaza ko nta muntu ugira ibisubizo ku bibazo byose ariko ni ngombwa kubiganiraho nk'abantu bashaka ko byakemuka bakoresheje neza. Nyuma yuko Papa Leo wa 14 yatangaje ibyo, senateri Durbin yatangaje ko icyo gihembo adashaka kugihabwa. Ukwemera kwa Kiliziya Gatolika ni gushigikira gukuramo inda ndetse kunda kuvuga ko igihano cy'urupfu kidakwiriye gutangwa. Kubijyanye n'abimukira naho Kiliziya Gatolika igaragaza ko bakwiye gufatwa neza ishingiye ku nyigisho za Bibiliya zivuga guha ikaze abanyamahanga. Turabasaba kujya munsi y'video bakunzi bacu, turabakunda, mugira amahoro n'amahirwe, naho ubundi twitwa Songa Mbere TV. Muyandi makuru twabateguriye bakunzi bacu, reka tubagezeho inkuru ivuga uburyo Anita Pendo na DJ Bisoso bagiye gutangiza ikiganiro kuri BTN TV. Nyuma y'umwaka batagaragara kuri televiziyo bakorana, Anita Pendo na DJ Bisoso bagiye kongera guhurira mu kiganiro kizajya gitambuka kuri BTN TV kuwa gatanu. Anita Pendo na DJ Bisoso bari basanzwe bamenyerewe mu biganiro bitandukanye bakoranaga kuri televiziyo y'u Rwanda birimo cyitwa Friday Fright cyakonzwe bikomeye n'abatari bake. Uretse iki kiganiro, Anita Pendo na DJ Bisoso bakoranaga n'ibindi biganiro byiganjemo ibyo gususurutsa abantu hifashishijwe umuziki. Nyuma y'umwaka aba batagikorana bagiye gutangiza ikiganiro gishya kizajya gitambuka kuri televiziyo ya BTN TV nk'uko ikinyamakuru igihe cyabihamirijwe n'umuyobozi wayo Uwera Pacifique Ahmed ati ikiganiro kiratangira vuba aha, hari ibyanyuma turi gushyira ku murongo, mu minsi iri imbere turaza kubamenyesha amakuru yose. Kurundi ruhande iki kiganiro ntabwo kizakuraho icyo Anita Pendo asanzwe akora kuri Kiss FM, dore ko icyo kuri BTN TV azajya gikora buri wa gatanu nubwo amakuru yose yacyo ataragaragazwa.
uretse gukorana kiganiro na Anita Pendo, DJ Bisoso asanzwe ari umuhanga mu bijyanye no kuvanga imiziki, mu gihe umugore we aherutse itangazamakuru nawe asanzwe avanga imiziki akaba na MC mu bitaramo bikomeye cyane hirya no hino mu isi. Mu zindi nkuru bakunzi bacu, Elon Musk yaciye agahigo ko kugira umutungo urenga miliyaridi 500 z'amadolari y'Amerika. Elon Musk washinze sosiyete zirimo Tesla ikora imodoka z'amashanyarazi yaciye agahigo ko kuba umuntu wa mbere ufite umutungo urenga miliyaridi 500 z'amadolari y'Amerika. Kwiyongera ku mutungo wa Elon Musk kwaturutse ahanini ku kuzamuka kw'agaciro ka Tesla ndetse n'ibindi bigo afite. Niwe muntu wa mbere utunze miliyaridi 500 z'amadolari y'Amerika ubayeho mu mateka y'isi. Kugeza ubu Elon Musk aracyayobora urutonde rw'abantu bakize ku isi, akurikirwa na Larry Ellison washinze sosiyete ya Oracle ufite umutungo ungana na miliyaridi 350 na miliyoni 700 uyabaze mu madolari y'Amerika. Mu yandi makuru bakunzi bacu, reka tubabwire ko Jacinta Makwebe yahamije ko yatandukanye n'umugabo wari uherutse kumusaba. Jacinta Makwebe uri mu banyarwandakazi bagezweho mu bijyanye no kumurika imideli muri Tanzania yemeje ko yatandukanye n'umugabo bari bamaze igihe bari mu rukundo, ndetse akaba yaraherutse kumusaba no kumukwa. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo hari hasohotse amakuru y'uko Jacinta Makwebe yasabwe akanakobwa n'umugabo bari biyemeje kurushinga. Icyakora yaba mu mafoto yasangisha abamukurikira ndetse no mu biganiro yagiranye n'itangazamakuru yirindaga kumugaragaza. Uyu mukobwa mu kiganiro n'ikinyamakuru bita Igihe yavuze ko yamaze gutandukana n'uyu mugabo, icyakora yenda kugira ikindi arenzaho. Ati yego twaratandukanye, ibyadutandukanyije n'igihe twatandukaniye byose nifuza kubibasangiza. Jacinta n'umwe mu bakobwa bafite inkomoko mu Rwanda bamaze kwigarura imitima ya benshi mu ruganda rw'imyidagaduro muri Afurika. Yagaragaye mu mashusho y'indirimbo zakunzwe z'ibyamamare zitandukanye muri Tanzania, u Rwanda, Uganda n'ahandi. Uyu mukobwa yavuzwe mu rukundo n'abarimo Diamond ndetse na Kevin Kade, ariko bose avuga ko batigeze bakundana ahubwo bagiye bakorana mu buryo bw'akazi. Jacinta w'imyaka 28 yahagarariye Tanzania mu irushanwa rya Miss Africa Kalaba mu 2021. Nubwo atavukiye mu Rwanda ariko avuka ku babyeyi b'Abanyarwanda, ndetse iyo muganira wumva avuga Ikinyarwanda adategwa na gato ku buryo ashobora no kugira ngo yabaye mu Rwanda igihe kinini. Ukomeje gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu kuri umuyoboro witwa Songa Mbere TV. Mu zindi nkuru bakunzi bacu twabateguriye ziri kuvugwa hirya no hino mu isi, tubasaba kujya munsi y'video mugakanda subscribe. Reka tubagezeho nino nkuru ivuga yuko maginga yangaya hasohotse amafoto y'ubukwe bwa Sonia Rolland na Guillaume Gabriel. Hashyizwe hanze amafoto y'ubukwe bwa Uwitonze Sonia Rolland, umunyarwandakazi wabaye nyampinga w'Ubufaransa mu mwaka 2000, na Guillaume Gabriel, bwabaye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ikinyamakuru Paris Match cyo mu Bufaransa cyashyize hanze amafoto y'ubu bukwe, cyatangaje ko Sonia Rolland n'umugabo Guillaume Gabriel basezeranye imbere y'Imana mu rusengero rwiswe Saint Jacques Derrière Combrale. Mu bukwe bwabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka, mu gihe ibirori bya Kinyarwanda byo byabaye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ni ubukwe bwatashywe n'abakobwa babiri ba Sonia Rolland, Tessie na Kahin. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo Sonia Rolland yatembereje umugabo we mu Rwanda, bagira umwanya wo gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, ajya muri parike y'Ibirunga gusura ingagi, asura n'ahantu nyaburanga mu buryo bwo kwereka uwo bagiye kurushinga n'ibyiza by'igihugu cye. Mu kwezi kwa gatanu k'umwaka washize, Sonia Rolland yatangaje ko yambitswe impeta n'umukunzi we amusaba kubana akaramata. Undi atazuyaje yahise abyemera, ariko icyo gihe yirinda kugira byinshi amuvugaho. Sonia Rolland yumvikanye mu itangazamakuru avuga ko ubuzima bw'urukundo rwabo bahisemo kubugira ibanga, gusa avuga ko bamaranye imyaka irenga 20 baziranye bya hafi banakundana bucece. Umugabo Sonia Rolland, Guillaume Gabriel, nawe n'umukinnyi ukomeye wa filime mu Bufaransa, ndetse we na Sonia Rolland bahuriye mu gice cya 5 cy'uruhererekane yiswe Tropique Criminelle cyagiye hanze mu mwaka washize. Byari nyuma yaho Guillaume yaramaze imyaka 7 atagaragara muri filime. Ukomeje gukurikira umuyoboro wacu wa YouTube witwa Songa Mbere TV. Mu yandi makuru bakunzi bacu, Afrika y'Epfo yashyize ahagaragara abakinnyi bazayifasha ubwo izabiri gukina n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Umutoza w'ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo Hugo Broos yemeje urutonde ntakuka rw'abakinnyi 23 azifashisha mu mikino 2 yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cyo mwaka 2026 Bafana izahuriramo n'ikipe ya Zimbabwe ndetse n'u Rwanda. Iyi mikino yombi yo mu itsinda C itaganyijwe muri uku kwezi.
itariki ya 10 z'ukwezi ko kwakira Afrika y'Epfo izakirwa na Zimbabwe, na itariki ya 14 z'ukwezi ko kwakira ikakira Amavubi y'u Rwanda. Umutoza Hugo Bruce yari yahamagaye abakinnyi 45 ariko yamaze gutoranya 23 azifashisha kuri imikino yombi izabera muri Afrika y'Epfo. Abanyezamu batatu ntibigeze bahinduka mu gihe impinduka nke zakozwe mu bwugarizi hagati no mu busatirizi. Myugariro Tabange Maturudi ukinira ikipe ya Polokwane City yahamagawe na Hugo Bruce ku nshuro ya mbere nyuma yo kwigaragaza mu bakinnyi Kosafa Cup. Ni mu gihe Stephen Stelo yongeye guhamagarwa nyuma yo gukira imvune, naho Sifombure asubirana umwanya we nk'uko bimeze kuri Tebanga Moreni ukina mu busatirizi. Afrika y'Epfo izakina imikino 2 itaha nyuma yo gukurwaho amanota 3 na FIFA kubera gukinisha Teboho Mokoena ku mukino wa Lesotho kandi yari afite amakarita 2 y'umuhondo. Kuri ubu iki gihugu kiri ku mwanya wa kabiri mu itsinda C kinganya amanota 18 na Benin ya mbere, mu gihe Nigeria mu Rwanda binganya amanota 11 ku mwanya wa gatatu n'uwa kane. Lesotho ni ya gatanu n'amanota 9, naho Zimbabwe ni ya gatandatu n'amanota 4. Bakunzi bacu mwese mukunda makuru n'ibiganiro kuri umuyoboro witwa Songa Mbere TV. Bakunzi bacu, harimo haribazwa ikintu u Rwanda nimba rwarakoze ishyano kuba u Rwanda rwarabashije kwamagana igihugu cya Isiraheli ubwo cyateraga ibisasu ku gihugu cya Isiraheli. U Rwanda ruhetse kwamagana bikome igitero cya Isiraheli cyagabye Doha ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 y'umwaka igambiriye kwica abayobozi b'umutwe witwaje intwaro wa Hamas, rugaragaza ko kurenga ku mahame shingiro mpuzamahanga agenga imibanire y'ibihugu bishobora gushyira isi mu kaga katarabaho. Iki gihugu kandi cyagaragaje ko Qatar ikwiye gushimirwa ruhari ikomeje kugira mu guhuza impande zihanganye hirya no hino mu isi, gisaba ko amakimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwo hagati akimurwa hashingiwe ku itegeko mpuzamahanga no kwimakaza amahoro. Nyuma y'igitutu cy'amahanga, Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ubwo yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itariki ya 29 z'uko kwezi y'umwaka yavuganye na mugenzi itariki 29 z'ukwezi kwa 9 y'umwaka yavuganye na mugenzi wa Qatar ku murongo wa telefone amusaba imbabazi amumenyesha kandi ko igihugu cye kitazongera kurasa Doha. U Rwanda rwasabye ko hafatwa ingamba zatuma umuhuza nka Qatar atongera kugabwaho ibitero. Itariki ya 29 z'ukwezi kwa 9 Perezida Donald Trump wa Amerika yasohoye iteka ryemerera igihugu cye gutabara Qatar mu gihe yakongera kugabwaho igitero nk'iki, kuko kizafatwa nk'ikigambanira nk'ikibangamiye inyungu z'ibihugu byombi. Ubutumwa bw'u Rwanda bugaragaza ko rushyigikira urwemya amahame shingiro mpuzamahanga agenga igihugu bigize umuryango w'abibumbye, arimo kudatera ikindi gihugu kubaha ubusugire bwacyo no gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro. No butumwa bushimangira amahame iki gihugu kimaze igihe kirekire kigenderaho, arimo kutagira uruhande kibogamiraho muri bore makimbirane. Urugero rufatika n'urwo imyanzuro myinshi yatowe n'umuryango w'abibumbye kigahitamo kwifata, ariko kinakangurira abari mu makimbirane kuyakemura ku neza y'abasivili. Ubutumwa bw'u Rwanda ku gitero cya Isiraheli kuri Qatar bugaragaza ko rwahisemo kubinyangamugayo muri politike mpuzamahanga y'uruvuga ku makimbirane, rushingira ku cy'amategeko mpuzamahanga ateganya nta guca ku ruhande. Ibigira mu maro ukomeye muri diplomasi kuko kutabogama birufasha kubana neza n'impande ziri mu makimbirane. Nubwo rwamaganye igitero cya Isiraheli bisanzwe ari inshuti kandi runafitanye umubano mwiza na Qatar. U Rwanda rwanyuze mu bihe by'umwijima bya jenoside yakorewe abatutsi 1994 rwongera kwiyubaka ruba icyitegererezo mu iterambere ryihuse mu mikorere myiza y'inzego zitandukanye zirimo n'ubw'umutekano. Mu bituma u Rwanda ruba icyitegererezo harimo kugendera ku mategeko yaba y'imbere mu gihugu na mpuzamahanga. Kutabogama mu bihe by'amakimbirane birufasha gukomeza kubungabunga ibigwi byubatswe mu myaka 31 ishize. Ubutumwa bw'u Rwanda ku gitero cya Isiraheli Doha bushimangira ko ruzakomeza kwamagana imyitwarire idindiza gahunda y'amahoro no gushyigikira abahuza bakuru butaruhuka kugira ngo intambara zikomeje gutikirizamo ubuzima bw'abatuye isi zihagarare. Bakunzi bacu, ikindi kandi nuko u Rwanda ngo ruzirikana abababaye. Ingabo za Isiraheli zikugaba ibitero bikomeye muri Gaza kuva mu kwezi ko kwakira ku mwaka 2023 ubwo Hamas yicaga Abisiraheli barengeje 1,100 ikanabashimuta barenga 250. Minisiteri y'ubuzima yo muri Gaza iravuga ko icyo gihe abarenga 36,000 bamaze gupfira muri ibi bitero, abandi barenga 100,000 abandi barenga 138 bakomeretse, mu gihe 1,900,000 bahunze ibice bari batuyemo bajya ahatekanye. Mu kwezi ko kwakira 2023 u Rwanda rwohereje abo muri Gaza toni 16 z'imfashanyo irimo ibiribwa n'imiti
rubinyujije mu muryango w'ubugiraneza bw'ubwami bwa Jordania. Mu kwezi ko gushyinga umwaka washize u Rwanda rwohereje izindi toni 19, mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka rwohereza toni 20, rwohereza izindi toni 20 muri Nyakanga, rushimangira ko ruzakomeza gushyigikira gahunda mpuzamahanga y'ubutabazi. Ibikorwa bigaragaza uburyo inzirakarengane z'abasivile ziri ku mutima w'u Rwanda, ikaba ariyo mpamvu rushyigikira ko ibi bitero bihagarara kugira ngo amakimbirane akemuke binyuze mu nzira y'amahoro. Mu nteko rusange ya Loni yateranye ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9, u Rwanda rwatoye umwanzuro ushyigikira ko Palestine igira ubwigenge kuko aribwo buryo bwatuma intambara yo muri Gaza ihagarara burundu. Uyu mwanzuro watowe n'ibindi bihugu 141. Ni amakuru ya Songa Mbere TV ukomeje gukurikira. Ni mu nkundire kandi mutwemerere dusoreza anga amakuru twabateguriye. Tubasabe kujya munsi y'iyi video kandi subscribe maze mujye mudukurikira bya minsi yose ku makuru n'ibiganiro byacu bya buri kanya. Hagati mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde kandi turabakunda.